Din, Din. Just tapit nyampir kaki bos. Iya Dul, beda apa Dul? Nggak ada apa. Kopi Dul. Mah bedoreng mata berkopi ada rokok. Rokok ada lah karena saya baik Dul. Patotok kok are? Jago nyampe. Kak, Din, yolong bibinin roh. Oh iya Dul, dan tos kalau ya. Njak Budin. Ada yang ngerokok cangkir sebaik. Terus kengir. Malah tak ketau mana. Dari cerai sekancan. Beda apa kaki menok colokan engkau lek? kata bodo seorang lek dul mawi ki puru kebiakin kopi. Aduh lah tak usah lek. Aduh benih keng tandi kopi roman bini nang. Keng Dul mawi liburan nyari kopi kata tangke. Ya wis lah mula tak usah. Seporan na Dul tak menemu apa-apa. Iya Den, seorang kok benih tamu ya. Jangan rokok lah tak ada. Nah bedeng kita buang. Ini mah Dul. Dia. Maki periksa Din. Saya ngarong kibe, dek yang boleh tak ada. Abu cek keng lekar letade ongku bos. Ki puru saya kenyot roh keng lekari rekaren nang. Hari bingko ibu buang nang. Oh iya. Mek bisa tade ongku tang rokok. Cek gila kan tak banyak. Ya tidak oke disayang yang ya. Lade emak Dul mak cek kepurun nah. Macam emben nak kita nggak bangkok nyingke. Kan beda apa? Ya engkau minta rokok saya baik-baik Dul. Kelangkong Dul. Pas de emak tang rokok orang. Cek gila saya tina kiki kari banyak le temu pakari bedan. Jadi di mana Dul? Derkan Budin mat. Mi kata cek pungan berapa? Ya boleh membeni polan kancan kaki cerai ruah. Menemu Fudin kagak Dul. Pak rokok yang kebaik locon. Cuk lekar cek saran namat. Cuk ring rokok saya rep. Kapan bodeng kok? Takut yampung ngipal. Ya, makin kok pada tak tahu sih malah namun ke Fudin Dul. Sarah gelu. Iya pulang kita tahu rasanya puto ke kanca mat. Ku laku mau tahu rasanya puto kanca. Lekas terserai mau cerai. Dah maka. Entar kon Putin lek. Ingin cuma sepeda motor. Dah mami ingin cuma sepeda motor kak. Abu buah. Oh iya kak. Duh pakar rote beri marin bi Budin romat. Yang jak polai beri Dul. Jak karongin sama. Ya mungkin tak beri cara gelu. Usaha ke bega ugidi. Tak keluar Din. Enggak par. King lakar tandi inat keluar. Enggak. Anu apa mau tadi keparluan mak keluar. Oh. Ya kopi re par. Dia tahu sadin, ajar mari ki furu.
Anu apa kaki atan yang kok keluar bening je, Par? Gimana harga kita keluar din? Engkau terungin cuma sepeda nang. Abang jeng kok keluar satunya Par, di parlo. Kan ki buru tak keluar lah. Jeng kok keluar. Yalah mun keluar din, pengarangin cuma sepeda motor ah. Ya tina kok saporan na Par. Bening keng eman siya cema kina. Karo cek lata bareng parlo na. Yalah din tak rapetin. Kok ada saya? Betaro karo anu ku. Cuk ring sepeda nyari cuci. Yen cuma. Nya balik kak. Burung sing cuma sepeda ya. Cak keluar ya kok orang ngalek. Mak nyar ke pudin aja kak. Pudin lah kalau ada iya. Kapan sepedanya yang cema, mau cak keluar ah. Tak iyo. Keng motor par lu kang kok. Keng tak pernah. Yalah aku lu kok abu boleh. Iya kak. Yang cek saran ke lu Pudin ya dul. Iya. Pudin lo kan kita tahu cak Odi dia tak ketibi mat. Odi dia berdampingan. Pakun putu kasih lain. Mai kasih paham lah dul. Kau berkat sepakat, mayo. Ya mon kok pakun sepakat. Mihi pwede din na sepeda na. Aning mo cak keluar. Kan keluar na din. Makun pakuni kenang na. Pulakin na alasan tako injam sepeda na. Abang jeng kok keluar Par. Hari pas mangkat dong. Tak lah begela sing ngucak mangkat deh. Yang kok dulu mulai abu-abu. Din, engkau mentaking parlo. Tak kira teng telon, teng nyerain cuman sepeda. Kayak enggak ya? Engkau ben kaki di atas tangke. Teti mayu, pas saling ngerti pun saling aja ge. Mun kaki tak anda pentai tolong tetangga nang. Sing aku laku kaki mun mati tidak sing ngosong ah. Kasih ngucak keluar lo. Aduh budin angker. Terus bener Maria. Ya inti nengko ban kakek kayak nggak pelajaran. Jauh di atas angker ya. Kutu saling pengertian. Benih kutu saling perhitungan. Jelas me bayarin sepeda. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa ngalih sepeda kena? Apa mi acereng kak? Abo sepeda elang areng. Bingko sabar ini naya lah temu elang. Di pola geng bedang incem, mak bode yang siang hilang sepeda. Par, Berapa tin? kaki tak nyempitang sepeda ya. Enggak apa? Lah hilang sepedanya. Abo iya. Tulat. Orang ini cuma tak berdiri kakek. Tak ngetelak tang sepeda kena. Enggak apa din. Abo tang sepeda elang mat. Ya pada remak pak lelang din.
Ya main kok minta tolong syariaki mat. Dul. Ketika kaki putuki kang kok bang tinggal din. Maksudnya dul. Pulang gak kecek ceren mong goreng. Tak enggak mula kaki putu ngari ya. Cuk kang tukang colok rape dul. Ini kok teman cerek ke kakek. Tadi gelak segulaku kok tak bang kaki ruwedin. Bi kaki rokon nyerap kapan bodong kok. Bini nang ngatuna kopi ya ketek beki. Jago tak akan ngampung din. Cuk karo ngak jebik kakek pasti beda internetan. Benih keroji ya din. Gelak kak majepar ngince masa sepeda ke roman kakek. Tek beri. Tak tau neser. Marah cewek daya kakek din. Mun kapar lo pada tatang ke. Mun kakek sake. Benih siapa sih teng talonteng. Pakun pada tatang ke. Kak majepar engko dulmawi yeban selain. Ya kok saporan nak kana. Cetek ke desa kapan abe tapalang ada dengan tole. Ya main kok minta tolong syariah kita yang sabeda ya. Iya din, kok bandul mawi si abah bentok. Tina tuh lila mulai ladan tanya kabar dari kok bandul mawi maren. Oh iya mat. Mai dul. Apa cik lah pakai dul? Beni sepeda cu lele aja ya. Sepeda kayak konin nabi orang ah. Keng kepangongku sering ada sekirimat. Lala telepon putih na. Kok tam di rokok lah. Tuh din. Daerah mat. Iya ya sepeda nih temo. Kok di kardu biasan. Oh iya mat. Alhamdulillah. Tang sepeda motor itu mau akibat ternyata mat tinggal bandul mawi. Sakalangkong ya mat, yidul. Iya din. Oh iya, ya aku beli rokok. Saporan ning sakone. Apa lah cek pot repot din. Bah, mak ni ceket din. Tambah. Bah, jangan kita usaha pot repot mat. Iberi sekat kaki meki minta tambah. Ya cek pas seket bos. Sara kelu kakek. Ini mana orang nyari kisah sepeda beri seket ribu din. Cek ringa ke boy kakak benak te pergi capok pungli luang petong polo 5.000 makai keng lah gratis. Tambah, keto manin ria.